Kanyang laki din! May sa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon ti asawa. Aging ga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Kat saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam. Nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo. Kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare Giano. Owan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan a lumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakay? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa nga ita? Si Kaki di mo gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakay? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakay. Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga makita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko, ngagbalinak alos siyang. Ah, no way. What? Jak lakit di itulok dagbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klata. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan toki di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay na, pagyaman ako na, gaputay may kahani. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga gururekan ka. Kung naklakit din o saan ka nga umay. Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Uy, nag-sexy ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga in ka nag-shower, honey. Namiss ko na gati moves mo. Da kagaya man bakay. Kung naklaki din no saan ka nga gawin. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laan. Alas 10 iti rabi iti panagawin mo. At dalaang napatig-ana pa na, puldo. Unay daytan anapatag anapana. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak.
Basta adda na pa na. Normal adamaga ka at asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day ta pa nagsao-saom, kat mapan mo kit diluton day to ginatang ko si daan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki din. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka magtan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangan nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti dayta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag tinaga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin ay mare. Wan, pudno dayta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Ngam, Oh, anya, day tamare. mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray dayta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Ah, aywan mare. Kanayon kanumat mapanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Kanya laki din. Oh, katsana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Among raod, amok ti kinagaramping at nadaya babae. Ha? Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na. Pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamit ti may sawon nudo at awan, sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing kaso mao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel.
Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaarami di awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Tagayang ti ibagbaga ni Gurya, Mare. Ayun, Mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isuti ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman dahil taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na dahi babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawa? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, Mare. Kasta kayang tiar aramidin na agoryanan, na? Katwan, tiamunan sa kajak amo tiar aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay adaya agorya. Dildilawan na ni Mari Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarom at gayam di aramid na. Day tangarod kay. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papad iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga ang mga numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daam maum tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, hinanaminda. Ni Goria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaoy.
Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawan. Sana nasaya at tikas jay nga aramidin na. Salbag ini ti kastoy nga biyag. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-serbeg, kuna mo na. Kapota da serbe, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagak pa lang nga asawam, ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Nay, anya ka din dahi nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidihan mo. Amo kon di amin, may papan ka na kayo kundi Joey. Ang daming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak to, mate. Inya lagi din. Anya laki dinabiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamatan amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagbagaan si Gorya kumare. Mare, Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti mga tawon anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man amare. Ha? Gusto ko man kunam. Tama pa isuan ka, iti magbaga. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha! Ibakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wanod dwa tawon nilakay ko. Mare, Nagadwa sa om, ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y ka inaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain?
Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Jak to kaya to nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din ay tangayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwaken ka ditoy. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay tay jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo ti nagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadway ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, kitagyaman na kiti pa ng kadwahi iti asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy kasakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugin ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titig sa bagbagam. Kababain, nagatuti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sana karkaro sumakit ta tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute mo tanti ka anangkak. Saklutak man. Ay, inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga kon ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakpakitak abalasang kasta? Ibagbagak laang ti rigat na. Jakmat kaya ti agbakbakit abalasang manang. Lakay, apay niya nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Kaya po tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti pa nagsasaong kanyak. Siyak matan ti pa basulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan ta mo tadwa. Pasla siyak laang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko laang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San laang asyak ti makarikrik na. Apay rumpang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti daddo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasyang inaramin mo lumin. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang nagpalabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo. Bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin. Naamok la kumaakastoy tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kunanakit din. Anya? Nay, madimot ang agpaiso da itang ibagbagana. Kababain tatang. Iso kay imbes nga si kaswag. Kat masusuro na kinkwana. Naawan ti ganas kun kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga minti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam.
Pimanaw nanang. Kat na pananangay. Yakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Kapo ka dagiti bagbagak iti hospital nanang. Samba nga may da nasaya at dagiti imbagpagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Kapo iti sakit ang marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kan kuana ta si kamot ti nakabasaon. Uwan nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinahagam ko kadagit din sa usawang mo. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, pasikasungkit din anak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya mo taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko kan ka. Ay, uwin mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa awer. Paglablaba? Ay kat pasarunwan yun ani baby. Ha? Tap no mamaminsan ti panagrigat ako nada pare. Saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Neh, apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomin into naganak. Anya? Uwan pare. Amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay kalbit ka kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakil ni baby. Oh, igat din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakilan ni baby. Ngam aging gaita. Di nakmatan pagan ano. Kaputadyak kayat nga agsikog ka. Mailiw akong lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan. Sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan ano. Ay, nagpintas talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manan? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Agda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manan. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamak kan ka. O, doon samat na kan ko na ikontra iti tiyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan anakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunam asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga daing naramid mi nga nagsikugak mat manan. Kat normal at adakit nga ron asawam. Nuapay kat nga mina nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakil lagi ti anak, kat nasingpot da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay mo't kit di
kas kumakandalya nga anak yaw. Kita kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw, nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwadag iti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan nak manin ha. Diyak maamo nga agsikuga. Dayamot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwalakan o aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas ikamot tinang pilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikat kong bakang ka. Sikat ikalbit. Itataga nakakasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Isuatap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko nam di iso. Ala, daras ang marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabayin mo kanyak dito. Pakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay saan tan dagit anak ta. Ala akti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kas ka? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pitapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayaton nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kasto ti ugalay. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. Nukas diyan nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimblan mo ti parikot yun. No saan na kayat tagsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kati so ati agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yun pare. Iya laki din. Darwin. Kanya lakit din. Apay nga agta ka dito.
Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng, ta nakaturog ija kwarto. Uray si kamat lakay kailiw kan. Anya laki din da ito. At dayta ka manayin. Nalipatan manayin, terigrigat mo anak-anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak payat ngagsiina ta. Pangasim ka di alakay. Oho, di na kon maalay, ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot intun aganak ka, saan muntumot laeng amatungpal. Talaga saan ako ngagsikog lakay. Kaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manan ngagsikog. Agpaisaw? Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno sa antan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya laki din. Anya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't karo da makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana day ta agil ilag ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay Mabisbisina kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. Nung mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape dita, tagkape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay, tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wen, naasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wen, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siya nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kat napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat adamit anak ko. 10 years old ang dapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amuna tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarap. Anya maninday ta. Anya manin ti planom nga aramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan.
O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano dahi tay? Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni. Pindutin nyo lang dayta. Mamingsan lang. Wen. Agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ta ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya dahi tabakay? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong, bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na nasupsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang, bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigam di ag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lang, tata. Itadyokan kwa na, tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi, tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day talaang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apa ka sa reaksyon mo? Di maragsakan, tadain tadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rognay. Idi suyo pa ilang dagita asako dita. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlata ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay wan gayam, kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga inted ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ay, wan manang, umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay uwan tata. Inyag ko ti bag. Badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan met ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka
Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayjay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, kwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Agkaiwara mo dagiti bado kin sapatos nga intenda ka na kayaw, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Itad mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na eh. Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo ah. Eh, kuha tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintadda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ka naawat mo. Ay, saan na siya at kasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Kagayam na ito, Jenny. Nagpariban kang saman. Ayawan, Manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya. Wan, Manong. Libre lang ang daytoy. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kwa, Manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tada ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom kong adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Nimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Un Manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagpariband man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayem na nga dasalon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag bakit? Nakariband ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod di siyang iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo, na yun na itatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akong amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenny? In-enroll na nga ta? Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband ken inggatang na iti iPhone titulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata,
Iso asyak, agkontrolak moten manipod ita. Uwan nga raw. Sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manayin. Ay, no amok la ko ma. Ingatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayo nintun sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na moten ti agsayang iti kwarta. Nalakalaang kengkwana ti mangigastos. Tasaan na mo ta nagrigatan. Ay, awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay, wala. Uri asinaw, nukas talaang. Madismayamot Kanya laki din. Makapasuron dagi tataktaw. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di tatersena. Ay, wait. Sikat ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasaya ak nga rod ti kasjay. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted na para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang may sukataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran niya pa ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labi. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Why? Kaputasi ka, tinagbiddaw. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabay na iti kastang ay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay da kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang may parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo? Tapno laang adda pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babaen. No di sika matlaeng. Anya laki din. No dumawat ka iti tulong. Usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam. Sana kadag iti pampanag nga awan kay iskan na. Iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.